Ütü gündən gündü körəçilər, gündüz təhcilər, bugün çəppir, gündüz 2 ças, olata higi time out sportivni birini körə istalırıq. Bihige hağa sefirge öləlibid. Mikrofonga ügəs bıhıtından Nikolay Bestinov, onna miyaxa kömülü yoxtara rejissyorlar Mariya Novgorodova, onna Nikolay Slepsov aydın. De, bugün 2-tığınca hülbeti ötsılga tümüktür epir time out. Onna bihigi ügəs bıhıtından sport ministerin Leonid Nikolaevich Spiridonov'u ыңырдыбыт, онна сыл түміктерін тарихпыт, бұйыл бұллағына ұлыс әлбәқ тәрәхінлер болулар, онна 2-тінші хүрбе 5 сылға бейха манчаран юлары бұлуқтақ, өссі арас ұлған тәрәхінлер, Арасияда тағымнақ тәрәхінлер бұлуқтыра, ол оны бартын, Leonid Nikolaevich бартын кәпсияға, сейілі кәпсияға. Де, Leonid Nikolaevich, кәлән ерхаңа жылынан, оннатын де түбүктүр эфирге кәлбеккер мактана быт, оннатон айыха тылы беребит. Сөп мактал Николай то бастатан туран сакабыт сирин улуктоктурун бу келен хер 2025 жылынан этитигистендиге ардалебин бу спорт айгетин жонун сергеден атыттан үлөйттерин аттырыттан онотон бу 2025 жыл сүрдах атон житилак болду дене текман хеп кыйлак болду онотон элбектеренер болду дене текман барын тон олокко да болдун усайнан ыракаттар да баллар түйүү да бар таксы да бар онотон барбекке биле бу сыл геметте бейхандыктар да баллар Олдар дүнен аттан сетийлах, онаты кыйлах болды ден. Этекін бағырауын республика бұд, тан үлеті қамнаға бөлбек қайысқаға сетийлені де этекін бағырауын. Табары біле көрі жауы, бұл спорт әйгетігер үрдік тағымнақ болды ден этекін бағырауын. Ол күрдік оттан бейге бұйыл сақабыт серегер әлбәқ тәрәйінері етті бұд. Әлбәқ тұтулар барадыралар, ол күрдік бейгеттен бұ алданға бейгі база өтігер бұ күйіңі спартакиаданы үпіппіт. Бары Сақауыт Серінің республикадан тәрәйіні, ол ұлыған тәрәйіні үпіппіт. Оны тағанан бейгеттен сыллата бұ Россия тағымнақ тәрәйінері етігіт. Ол күрдік өттен Хамыл бир улахан онуттан бастыгыдым болла, бу ырагы тыйгы снайпердер күрөктейдері болла. Билерген күндігатты бейгі Советский Союзын героя Федор Охлопков атынан ыттыбыт. Манна тон Юрий Петрович Трутнефтен бу Россия выт правительствотын бастыгы сол биячты бәйті келен главной судьялата. Онуттан Россияттан тоқ бар ырагы тыйгы улахан спортсменнер, онуттан снайпердер келеннер кіттігіныланнар бұ күрөктейіні кергеттілер. Олын үйге болбыта бастан, олынуттан Яковлев бастан ақалары үрді бүте 2 метрға 2 километрге табан, бастан бейгеттен бұл шүндіған үйерен бастығы турнир бұл чемпионынан болдағай. Онтан бұл күйін емен ұрды бұт, кистен ол турнирі, Федор Охлопков атынан турнирі, оннаттан бейге олатар бөкіттанар түрді, сонды бейс бол бұттыра. Тоғы етер атыттар біленнерен кәлбеттері, онатты бейге олынүйге үпіпітігер кығын еті олы. Етерінге долы түрден градус тымны. Білеген бола күйін үпіпітер алас, онды кендер адаптированныйдер бола, оннайын бұл ұтаннар, онаттан кыйлақ келі жондар бол бұттыра. Оны тағанатты бейгі сылдата бұл андай тағыты международный декада. Международный турнирдері етауыт. Роман Дмитриев бұд. Бұл 15 сыллақ юбилейный сылы. Роман Дмитриев бұд. Ол черчетінен әлбәқ үлі етілінна ме. Кене атынан әжігәңі. Улыхан спортивна бейік тұтылына. Бұл ме федеральный қачынан тұтылына. Юрий Петрович оннаттан бейгі Илдар Хамыт Айсен Сергеевич кәпсетенлер бұл Роман Дмитриев юбилейне сылгар бұл спортивна бейік келдер еққаден программа келдерінлер. Бұл бейік келді, бұл арый бұппыт дейін, главаны ғыта дейін арый бұппыт. Оннаттан тоқ арылына бұл қораққа. Эти пляж бар херигер, сквер Романа Михайловича Дмитриева. Набережная дейді. Набережная. Бәтті қай бұл бұд? Те ремонтанна 365 миллионтан тақса сумма ремонтанна бұл кораппытыр ұлған мақтал болын. Беге бұл кораппыт халалтата өйен бұл программа керендер бұл
набережная сүрдә чүди ремонттан бу юбилейне сылгар эме агылды болбу да турда. О таанатта кинегете бандыка топсарлыгына фотоальбом тагыста Роман Дмитриев тугунан оноттон кине улак күрәктейтен ата төрөбүк күнүгөр да улаханнык таамнактык бейгеттен бу юбилейне күрәктейтен иппыттен. Эти онотто бу күн аспыт неделяга ми оголорго эжигәнгә ми тустуга Роман Дмитриев юбилейне сылынан төмөктүр күрәктеги олорго болан аста. Дете кмарат юбилейне сылгар ник кайскалак үлелер бардылар. Оны таханан бу сылбыт бейгеттен Николай Николаевич Тарский 100 сыллах месагыран Аллах юбилейне сылгаран Аллах болла билергит көдө хүлбөт сылы беги Николай Николаевич Тарский атынан тустуга чемпионаты бу төрөбүт өскөбүт усалдан улугар амбастыгыннан арыйбыппыт бу сылы ол онтон сагалан бу кине атынан элбек кырыктейлер этилер эми кине атынан эти саңа боргонго тутулуу спортивный объект аттан мыта Николай Николаевич Тарский атынан улухан эти манештах беги туппут объект бутыгар ол үнитигер оттан кине туга меңе памятнига турду Николай Николаевич Тарский памятнига оны таханан Тарский тугунан түмекенегелер тагыслар музея көддөрдүлөр дойдутугар элбактарайнер болулар. Онотто бу агаяк конуктагыта бейгеттен бу аксыйны 19 күнүгөр эме түмүктүр, бу сылы түмүктүр торжественный терен усалдан улуунгытта терленне бу усалдан улууга бир дойдулактара сүрдөгөн сүрдүлөр көттүлөр. Оноттон бу Николай Николаевич Тарский үйетитигер улухан үлөнеги талдар деп айтам барын. Бейка оноттон эти Азия голорунан чарчитинен стадион туймада өтеме Николай Николаевич Тарский атын үстүгөр. Ол оннотен ихжа киреңге бейгастенден олунна оноттен эме памятник тонкарги памятник олун эме турдайын этихим барын. Вот, оттон бу юбилейне олар тагынан бейге тонал международный турнир будесе Павел Пенигин күрөктейте оларга тыынча ого келен кеттер билергит күрдүк. Аны тагынан Дмитрий Петрович Коркинмыт күрөктейте сыллататтан ыйтылар. Оннотон быйыл триумфтен кине тагыста Дмитрий Петрович Коркин бу үлетен камнахан бейге олимпийстар бутугунан сүрдө улахан кине таксан мана сака серигер бир улахан кассавай туу оңорду. Жон Саңаритин улла. Жондар ол кинени көрөн барандар оголоругар уже стена Куркина оңор ажылларын катары көдөр биттер аны теме стимул болай. Жоно Сергене спорт катарды оголору ме бу маннык спортунан адрыкка сөп онотон жойдун чейин көмүскө концептен эле кайынскати барар. Булырын антан эме Куркина атыгар беги пьеса турурбут. Сага театрын гытта бу культура министерствотун гытта сүддө очугей пьеса болбута. Онан боллан нематериальный беги улуу жоммутса тоқтарын үлете күшке барар дейін етеқін барын. Сөп, оның тағанаттың хамай бұйыл ұлған күріқтегі бейтін ақсыз Азия олары олар. Бұ күріқтегі бейтін бары білен көрін іштен олары от. Бейтін өрерінден бейге тірячілер біле тоқпылайды. Тоқта чипы тақсыбатын дейін. Қанықта спортсмен келен атрабыз болбатын дейін. Оны күндік терәйінер бұл безопасность өттітер күшті ғоле барды. Бу МВД, ФСБ, МЧС өттүлөрүттен медицинская скорой өтүттен сүрдө үлелер бардылар, улухан үлелер бардылар. Военныйдар келене онногор бейге тоноголор бутатын. Бу билинги кемгети сүрдө надылага биттен билим урут улуханыга акайбап уллах муна бу терехинге кыттахан оннотон бу билинги кемгети сүрдө надылах терехинер бит элбек үлелер. Анда булган туакти холобра Россиялар бары билетилер. Холобра баччы бу санкция кемигер, холобра улус элбек дойду аны командалар келбиттер ди. Оннуга. Сакабы черегер оттоти кепсани хемда ти бега бу Азия голору бул бутунан беги элбек качы көрүлүнө. Беги спортивный объекттер бутун барды ремонтнатыбыт. Тан она бу корот егер бар эме тренировочный сиддер эме ремонтнатыбыт. Быйыл ондотон корот егер эме жашалар эме ремонтнанылар. Оны таханан солбут испит элбек терен болду. Бу СВФУ общежитиялар эме ремонтнанылар бил спортсмендер келен түйриддер да.
Олен сүрдә улхан үле барды, 2 хылы бөле барды дигән үле. Биле күрәктәйрәненә булды, 2 хылы бөле барды. Моны телеләве камсабы җонга барлары мактаныхым барын. Бүген көннә каттан бу онюбутугар сүрбет дойдугалан катынна, сүрбет көрүнгө, она сүрбет сылга ден. Барда тепти бәһәре. Сүрбет чыгылатаксар, аны мечүйгө дикканады. Оны тати билетебитин көрдүк. Бу санкциялар кемнергер хүрбет дойдугалан каттар үрдә алган. Онуттан Россияга беги ого спорттугар хамы алган тарихын көрдүк. Россияден мотагыл Азияга да олонча басыңгы бу эңерге хамы алган тарихын бу Азия олор гөден этим барын. Онуттан беги Илдар Хаммат бу харатынан бу сахабчылар агысыл болан барын бу Азия олор төннү бүтөндө жүгөй диким барын. Онуттан Илдар Хаммат мактан дыкарын. Мехат элбек кетер. Илдар Хаммат мактан. Өтөй дикканады бу ток барата Илдар Хан бу салаятчы добротунан атакини маны коңороккана да эпитнен кини маны бейгетте этире келдире була. Кини бу харытынан бардыгылар. Онон буллаганда кенеттен өндө албак тутулуктак, оны бу сакабыт серигер спорткер отах ток бар, кайытка бартыр болар терейнер да болгон, сетилер да болгон барта кени өйөбүтүнөн онна кени бу харытынан ытылалар. Оны жолдо жукта. Ата вакыты бите болор болбап була. О толин оны межаны жуктактар бейгетте Илдар Хамдын көртө үй жукта булана мактана жакта. Кени сөптөк оны токтор ылынан оны бу ого оны спорт эгеде сайдарлыгар бәтин бу эметуун урар булай. Вниманиятинде айтылгыл олим булачы түгөрмеле бар. Онуттан происто бартылылаты. Бу Азия олорун итәргә бары каста комиссия терилен, бары зампреттер эме көрүрдән бәләрен өтләрен министрлер бары билгеләрен оны ытылар. Оленете түгөр хаманды өтүгөр шүдә шөйле барды. Дигән бар. Вот, онуттан ол минетен күрдүгө таккаты барта үчөй байды гаспыттын биин главный кайбыт үйрөбүт оны такен тутту булай. Бу Азия голоргор агылытыгар саңа болбут ким Михаил Владимирович Дегтярев келен аңа болат даганы бастакы улхан терейин отан Азия голору. Келен открытияга агылытыгар хыджан тыл этен көрөн иштен бу хакайрыгар спорт кайдак сайдарын көрөн бете эми үйрөн агай бар быты деген этик бар. Үйрөн агай бар быта көрбүтө стибите анан боллагана да билген хакайрын курутун эти элбах онно манна кепсилигер даган аркыбытыр. Хеп оны таханан хабылытыгар Дмитрий Чернышенко келен бар быта бу Россия вот правительстводан сол биячыта спортду көрүрүдүр зампред кене келен эми бу хабылытыгар хиджан көрөн иштен барандар бар быттары сүддө өрүлөк оны тотамнак денетик бар. Оны федеральный каналларга ме барта көстөтүр быта ди. Он тута чөй була. Россия барта бит. Да, матчтыгы ген барта көдүрүлүтө билин токка спорт министрликтер Москвага тидакмана бары уже хакайрын билелер. Оны то бийле битине ме жошудаган хечаңареллер бу көрбүт иштейт бу Азия голор айтылган үрдаган каядылар. Билет болдуктар жотта. Онотон биле быйыл бейтинен сакабыт жерин лауреат аңадылар ди. Бу национальный премияга лучший регион развития физической культуры и спорта деген лауреат боламыт бегеттен бу сүддаган билетенеммит үйрөн көтөн алар өтсөп бети мени билетеммет Россияден үш Краснодар онна Башкортостан бу Сахара билетенендер сүддаган үйрөнмит бу кандай болботак деген. Канда болбудак деген бу Сакайрын регионун аманны улахан премияга төһөннөр оннан ник туттар буттар эти мене батак элбе гөлөттөн келер оннан биги үлебиден кандаспытын спорт министрликтата Россия спорт министрликтата билер оны көрөрүн билерде. Оны сәгәрен билерде. Эти көрдүк ата Азия олорун кесетакка оннан биги оголор бутун кесекнада биги оголор бут сүддө жөдүкөдөн алар дейт. Колобура агая халлата биле Владивостокка кыттыктыра. Онны устуктук кадерде медаль. Онны устуктук келбите онны 12 медаль бу зол кыл кемис медаль. 12 кыл кемис медаль. Онтон теңден көрдөк кондук була. Онтон бие капсайты. Тирде мастарды онны ките чепчикет элетика, бир чепчикет элетика, бир буланы сакалы ата стаңа була. Ме чепчикет элетика. Бурга албак көрүнтөн келе кыл кемис. Бу хырыга биги капсайды даттан албак келе. Сүйсон
медали лут быһырыга онтон буллагана сүрбе 5 кыл көмүс медали. Сүрбе 5 кыл көмүс медали. Бу өлбәгәтер эти бастыгы командасы. Онтон 2 команданы актакка 3 кыл көмүс медали. Ото сей хүлбагыс медали алган турды. Бу бастыгы команда. Оны буллагана оголор сүрдәх түргенне кебилелер биттен. Билети көрдүм. Сыланара түгөр Аллах мөлтәктәрде. Онтон сыл сорык турурмыт бу обрайстоя өлбәкачыны береннер беленнәләргә береннер оголор нечас беленнер. Би Казакстанга кылыр күрдүк этем. Казакстанга барартып, не Якутия болбута Казакстанга, но Тайсен Сергеевич келен беги матчы кырыктар битин көрбөтө мастардыгы онна тустуга матчы кырыктар болбут онна оттан мастардыгы тон кайтылаптыр, беги кайрбы билер бала национальный көрүмүт. Ода тустуга кирен бар ары бары олуччу котторун кирен. Дуа. Но Тайсен Сергеевич этти бу оголор дети ажи кытталарда жил була. Ажи дети ажи кытталар бастыгы дүймөрдөр битин. Уну өз маннык коттор хажыңа кайдак каярына ажи оголорун жил була. Аны тем була. Хо касса дагана агысы бар кайык бит. Тагая кайы бар. Биллектер оголор түргөнүгө билелер дедим. Жоттон боллагана ажи оголор түркеден бербекке билегет беги тустуктар бит 2 чемпион ого болду. 2 гол чемпион болду. Анан призердер элбектер бит. Аны ол жоголор. Ол же Казакстан, ол жоголор келбиттер олору кайтыланыр беги оголор бит. Сүддө күшкө билинилер. Ол көдөрөр ого кылыбыр сылаңарында эгер сүддөгө бенчеп. Бу билген кылырлык мөлтөк. Онтон сылаңарынан үчөйдик көрөктейлерге, сбордерге хырттагына бәте уернан лагана атын дойду оголорунда ана Россияда тахмыр кыттыр кыктаналар булай. Беги оголор бу аны улуну көддүрдүлөр. Отону да гастатлар ден. Бу үчөйдик үп катчы көрүлгөн оголор бу хырттактарына сетийгелерден аны көддүрлөр ден. Вот, аны тоголор бутугөр, аны тренердер бутугөр дам мактанабыт. Бу билген Азия оголорун уркалар урут эмет уруктор этелер, би урутна бастыры дебитилер, агайры торут өйдүргү күрдүк. Агай команда да гаяк болор эте, оны келер де улактарына дойдулар сборныйдары келбеттер эте билеманнык провинциялар или там 5-6 местелер келендер кытталар эте. Билген буллагына Азия оголорун сүрдө улахан таамга тагысты. Азия дойдулар бары кыттынылалар. Бишке биленче санкция оголор ол албакка келет. Түрдүнчө такса дойду келет. Же санкцияны келектерен сүрдөн барылар. Онда улла дойдулар бәлере же отбордананнар, бу Азияга бастыгын өмөдө келелер. Эти хамы эти туга тетер нюансы. Хеп онотон бу ким Международный комитет президента Владимир Максимов үддәгән ленегитте җиттегәр. Очетүгәр олим булганы бу Азия голары популяризацияны тулат. Олим булганы билген бу биге төрдүс булып, ул бәгатер бе сакалар команда бут, кой регионнары була хутиби. Регион төрдүс булган бу дойдо андайды таймыр кыттыр голарга теңге кыттылар бу сүддәгән чөйдигә дигән бар. Онда бу холобра Азия оголоргор кыйы холобра оголорго этергел трамплин, ничего так трамплин булай. Холобра эмбен эми 96 алга каян турамытты. Онда Георгий Балакшин эми Георгий Балакшин элбек ого кыйбыт. Георгий Балакшин мен билген ата хин билдер оркестр оголордунда Виктор Расадин гытты. Аял Лазарев эти гытты. Онун Лебедевка яжыбыта. Лебедевка яжыбыта. Че олим бу Азия оголору сүддө улахан ток берер. Мен бем бу колор интервьюда берер Бернар тебе мен Азия оголору кыттан барамын. Меха самое главное то бага санаевская эте. Ну чулетте кандай мечта бар бу. Олимпиадага тием ден. Ол наны кийинде токуйдава план. Челебинде жон. Онтон бу Олимпиада Азия оголору кыттан барамын. Меха бага сана бу Олимпиадага тиер бага санаевская эте. Жол кенте мен бу кыжык спортунан барар эпенден ылсамын улахан спортка келем мен Олимпиадага тиедем. Онда көр. Бу Георгий Балакшин, онда бу Леонид Николаевич 96 алга каялар Азия оголорунда. Онтон Олимпиадага тиегет андойду металин алга де Олимпиадага хилахты кыттан баран аны өсө халгы хайдаңыт аны бу спорт халаячылары бололор экен. Бире буланы спорт министри Георгий Русланович буланы биринчи комитет председателе де спорт өтүгө. Спорт оны айдырып жеткен. Тоны кене мен министр даута. Мен министрме болот. Министр даута олим булганатан. Ата бу спорт эгетигер мындык спорт келелеп жандар салайлары мен ана бардык дейм. Оны тоны спортсмендерге да стимул булды. Кылыбыра карьера өт биттегенде бейделел яктын септен дагы шөйдө толкуйдан жалдар булды. Олем булганы бу эгеге мындык спортсмен жан үлелен камсан сайдалар эгер улахан стимул болор дейм бар.
Күндү көрәчиләр, күндү истәчләр, бүген билги студия битер спорт министры Леонид Николаевич Спиридонов булҗыттыр. Дә бу кылгас тохтобул кенне биге июль 2025 елга дә кандык улахан курактыгылар ытылдыктырай, ол тугунан сигили сырдатыппыт, хана да араксыман. Күндү көрәчиләр, күндү истәчләр, Time Out спортивны берине агас эфирге көрәстәләргә бүген бе студия битер спорт министры Леонид Спиридонов ылҗыттыр. Дә халгы сул төмөктерин кепсибит, дә Олимпиада битер кирәбит. Антон бу атырдагы егер билергит көдөттөн бу Олимпиада болду Парижка биги бир дойдулактар бит, онтон Аял Лазарев, Георгий Окурков, Владимир Егоров, Виктор Расадин, Сардана Трофимова бу Олимпиадага путевкаландар, да, бу Олимпиадага кирер эмес үрдөгөргөн. Колора андай дүрдүнөн элбек дойду бар боллагана кенилер. 16 егер киреннер. Бу путевканаландар Олимпиадага тийдилер. Бу эме этергел историяга бастыгы түген 5 сака огото 5 сака кейте тиеннер бу Олимпиадага кыттыналар эден. Оннотон биги бары үйөрү көтө көрбүппүт. Билин санкциялар болотуралар олдурдунат би сака колора тиеннер бу Олимпиадага туттардан кен тутту булай. Биги спортсмендер бутаттан Аял Лазарев бейс болбутар, Виктор Расадин эме бейс күлмүчөттөн кулмүчөме калбыттар олду болдураттан бу бедере сака тустуутун аны спортда өсөдөгөн индикилеген көдөрбүттөрү оны таксыкка эптен аны кырыяхнар болбатах барбекке улат Аял Лазарев сүрбөгө беске онотон Виктор Расадин хеттен төт келе. Ронан булганы билген эдер чаттар бар улахаттар дилер. Онан кенилер даганы билген чөдүгөрчүлөннөктөрүн Олимпиадага тийиктен сөптен күстө хана килди. Жоңга хама йырхан бу санааны берер, күстө хананы берер, оны кенилерге мону көйүттерден хама улахан үле оны самы улахан жайы болар хеп. Оголор клубрыне дедактарына жай спортка келелер булай. Вот, онотон Сардана Трофимова эми бу историяга кирер түген болар деген чепчике марафонгатон сакалардан бастагыннан тиен кытынна 14 местен ылла ба анда 30 километрге бастайныз бите олох наркини бастайныз бите онутон өдөгө шүйдү күддө бете шүйбүттү шүйрер туттан темпататтан көрдө канаттан боймей чугайдык шүйдү көрдөрүнө көдөрдө аспыттан олимпийский чемпионканы эсе хиппиде бу элбегетер онутон Сарданын боллагана бетин бага санаатын толорда экен 16 жылдан колора барыктагыты бараркактагыты икките путевкалан баран барар токтары толорон нормативтары толорон баран барбакка калбытынан бу билин кини баран кыттан бетин бага санаатын толорон оны элбек кини тула жарчугас жаннара бу биги сакалар дагынаттан кини барбытыр дагын өрбүппүт өрен онотон бете дагы чүдүк шүрен бени берти ай агысылан ратүтөр кыттыбыта боллар ден таябытыр буллар таян көрөбүтөр это таябыт олду боллардан Сардана дагы чүдүк ден онда кими балетати ханада буллар ариан түтүрүнө кими олимпийский путевка лох көлөһөнүн тогон ылбытар әрі де путевка ата жето санкциятты такана ариан түтүрү путевка ылбыта бу кинетон улук чөй бейге мерияңы сүдданарын эриннахбит кини тибите уллараттан эми карате 5 игер олор карате 5 игер олор онон булган ариан бар буда олар бейге 6 киберин себет дигенен уже заслужил было просто бу политическая ситуация бар бака калла оны тагынан булган жудога келбите бейге кайгыры Надежда Татарченко ден джудо кыгерме Олимпиадага ngырыгел бите. Нейтралитет статуынан келен кыттарден аны Россия аме барбатага федерация быһаратынан негенен ол кысеме бармакка. Атак олатта биги ланкардыкка хетте Олимпиада путевка лах олором мутти 5 огатын. Өсө бокса акастамата олорме Василий Горов бар. Василий Горов эме барын себете булай. Хеп олум буллагына спорт таамасылда төрдөн ер. Оны то бу солга никбо
Хетте ки путевкалар olur bu da üç üyeden diyor bana. Дәре Леонид Николаевич, ән бән неме тустаргар икките олох кыл мөтчүл батаган медали олимпиадага ди. Онта быйыл эми онну катланна 2 бол бу деме кыл мөтчү бәйс болдулар ди. Ән артук тибети онны кайдах үллә тапына келгәнде. Дә нагыр хан ыйты. Ола. Эпидик Атон кедик билетан гордоха Герман Степанович Кантоев халуры китеген жагла каметер диш болду ди. Китеген төккө мен тердиш болобун, китеген жагыс кабин бес болобун. Антон бу келин расадын бес болорун аял бес болар ди. Кылмычы тибет. Тон үлеттен келер булай. Үлеттер онтон биги инигиде тени чурда шөйдүгүлөр тахпына табылынан киристактарына медаль келега. Билген үчөй поколение келен эрерин таба билегет. Лев Павлов та болду, Роман Николаев та болду, Артем Селипцов та болду. Чүй олар поколениянан келелер, онан мен санавар өсөлдө келега дияны. Дә онда тук путар киреха балбытыгар. Балбытын кепсен беха арасадыны аялык тариян барамбыт. Кесенге. Сөп, кайдак быйлакты болот. Динете элбэх группаларга да болду, тесту группалар болду, элбэх WhatsApp группада болду, элбэх Telegram-да болду, соцсеттерге элбэх. Ыйтылар килбиттер бу того колораял лазеровник болду деген. Та биги олар пупут дегенен балаганылар путисил болду. Федерациялар колораты казбидди федерация бәтин егер муньяктан колорада белере быһарыннар белерин истерегер бу көрүнгө лучшин таланнар бие казая бир кини берилер. Эти оңолута жан тугу урут боллаганы колора бары берилер да каз бар кини да аны билер гит күдү биега билген мастер дегер 6 чемпион мира бар кыргыттар гинаганда. Аны тагынан шашкага элбектер тустууга те элбектер олен эни болана колора биега 10 егер этергел үсин күтөт көрүнөр кире алынчап. Атын көрүнөр ки бек калан калыптанса биега сайда хаты көрүнөр элбектер. Ол курдук биега төнчө билген тобак оксаутыгар полевой бутугар панкратион Россия чемпионкада бар. Илор кирелерге да тиндик шанс берип булай. Эти көрүнөр атын көрүнөр эме кинер эме белерин көрүнөргө лучшидер булай. Хеп ол лучшидер белетен ихтияктар демит сылтан ингондут. Аны таханан буллагана федерациялар үлелетинерден. Федерациялар белерин истергерме мунья гоңорон бу кыжык тагына бу кийине бу аньяккарын бу бийги лучший спортсмен метен аннан антон колобора бары чемпион мира оллактарын атыттарын билетен да. Бир белерин истергерме критерий гоңорон атыттарын федерация бете билетен каян барыннар бийги лучшийлерин беректактар булай. Эми федерация бете барта мин спорт карасын аланан баран кинен ороктак дем барат онда оңор бүкүн кенте сол сыга бу сыга дийлер батыннар ден федерациялар белерилетинер онтон ул үленегитиннер ден бу маннык сыллак балыгынылар ибида. Олен боллагана 10 колобора 10 лучшига боллагана колора көрүн элбек булай. Бүгүнкү күндө сака херегер 110 көрүн бар. Олар боллагана олартонча где-то 30 федерация бейге берер. Ботут кейттен бейге таланылы 10 лучши. Отун көрүнлерге бей шанс берип булай. Онда боллагана комиссия боллагана комиссияга токта человеческий фактор хох. Бейге балынан аут. Кидлер Россия чемпионы төт баллах, Европа чемпионы призеры касары баллах, Андойду чемпионы касары баллах, участник олимпийский касары баллах. Олен буллагана комиссия килбити балларынан көрөн агын тахаран бұрын бу хепке агылы өттен өтүржидайдырыр. Онда кеме даганы бейге. Отыр араймандык түген болдун, холобра тустуга 2 олимпийский чемпион келин, 2 олимпийский чемпион. Очана бир жылганы. Бир жылганы. Онтон onu көрүп була. Тока 2 чемпион келеді. Багар бейге эптэ боло бадда. Балагыня тон кам барларын сеп, оклан бара бейге билинге тургунан, бей барларын мандык паттага дигатып була. Колора ол атын көрүнөрү ин барларын сеп, онны боллагана же онны бахарлар була. Бейге билинге туру бей реально көрүп була. Онны ким бир болбап була. 2 олимпийский чемпион да халия. Bir призер келлегана бии юрик пока денетен. Онтон жагы сылынан колору өссатын сылынан баратын министр кележе ол көрөнүлөр тыйла. Билинге тугунан боллагана бейги атын көрөндөр бүтүн өйөммүт, оны тарыктак битеми толкуйнандык оңолунай. Сөп халгы онна быйыл анда чемпионаттар болду. Аны история кирип капсагайга
болла бастыгы. Тотары онна тугу тәргенә. Тати олимпиастар бутын бихи туспа билет Ага. әтет. Ага, те бихи сылбыт түмүгүнөн тати каян баран олимпиастар бутын каян да билет яктак бит темит барыларын тахарам бутан билет әтибит. Жоңга хәргә гөдөрдүбүт. Ти тогы түтүгереме итектары де то олимпиастар келер бен. Аны федерация ол Лев Павлович бирди ади. Вот Россияттан кыттарыгын дет. Оны то беги бу олимпиастар бутын бир дойдулактар бу буллай. Кен тутау толем булла кендер билет әдиттен. Георгий Окорков Казахстанга көрөктө бар бу таули дигени хогат. Хогат ди. Олим барларын отдельно тахарам бут беги бу тугоңордут тан кинерин би билет. Жеттен сценарийге барды. Бар хороктор этелдер булай. Бу балайны көндөрөр гаятын хогонду бота эдиттен сценарийге барды. Антон хорохтар маны тилер эте холобра. То вон гына качактырлар хүлбөдү 15 ту 10 элебтер басты спортсменнер ден. Казара хетте оны сылдаттан уже барал бут он лучше ден. Олим була он лучше наны калангалай. Эти бәне таган холобра ара спорту бардын хайыннарыңга нәл бак спортсмен бар. Нәл бак хитигелер де. Оны хигер оны хигер папаттар оны арай вон ди бакара басты спортсменнер дем баран бараларга берем. О, то ти би формапут качата хаты бу жигинен ти бал чемпионат на он болор булай. Быйыл калора үстү лучше гереде туттарды бу тадыктарга булган ти коллегия туттары пытатын тренер оны. Бияга он лучше урут болгана калора он лучше дем баран ол он лучше эре наградалар эте. Билгин болгана бияга он лучше адаптивный көрүңнөргө он лучше национальный көрүңнөргө да они курдук элбак номинациялар эбиленилер олим буллагана наградалар кийбит элбак. Оны барларын бии кабаты буллай. Олим буллагана тинник онунан калырдык болот. Ошоларнан да 4 чахабы 5 чахабынан наградалар калырып болот. Олим бияка барахни булуктак бу барахнига кылгастык 2 часы хинен бидеректак битен сылсыр турган регламент нактиба. Регламенттан орот. Оны арбат кимнак айпты. Боксердар бит. Оны петтен бияхами. Отон китаки бети битте федерал этухка. Бал десятка. Оны көрүлүбүтө теги өчү бол буллагана Россияга 2 чар эмеслек буллай. Оны Россия чемпиондары балларда ол балынан кине которан каллай. 12 килбеке калды балынан. Бир Россия 2 болбукунан кылары балын кыра боллай. Кылары чемпион Россиялар разы 4 балдан алар кине кылары 2 балдан калды. Ол эми балынан калын каллай. Сеп, конечно, это никеля гол, он никетин эти кайга демит эленебит, он Кирилла он игер. Теңге артан. Оны кине кайсы стимул булды. Бу кыян туран мен он бул лучше игер кирехтак менде кишкерчилине ана текирер. Сөп, халгы барабыт жакапсагай биде кирехка де. Бу өтөрүнөн бол батак бу атаргалы былырын нилер хал бе халабра атаргалы хананда көрбөп булды. Күлбүтөрдө көрбөп бу капсагай андойду тагамгар таксы де. Я, олем быйыл ол хоккейде итетуна хана. Ото капсагай бут сакап сериесүдө тергелы популярны. Кийбе отел баки жыртанар, ветераннар кытталлар, эдер олар кытталлар, чиллелер, аны бу капсагай бут улахан тагымы таксы тактен оттон бары бекке ханылар эте, аны төлө бар, ölе каралан барын ерте олду олар биле тергелы күчтә камсаны барбакка турбута. Оны булганат бу ким Капсагай федерацияты Вячеслав Анатольевич Нестеров келбите. Бу кызы групп тойына. Кене келен бу бастатан туран тугаглабыта каңалас Капсагайын бу атын амуктарыңыран кытын наран тепогросайга дворе спорта. Бу каңалас Капсагайын күрөктейтин тахмын сүтте өддөпите. Онуттан бу быйыл эме каңалас Капсагайын токуп бите, трюмка бупт. Погорокскайга эти бир дворе спорта, бир дворе спортлактар, он баппат болуптар, уже келечилер, дагы көрөчүлөр, дагы кыттачылар, дагы олен трюмка булырын, быйыл булырын. Быйыл оңороммут улахан таамнактык бу эме муктар, онуттан атын региондар келенде кыттыптыр. Сүрдөгөн саңар биттере бу атын тосту каз биди омукка бартыр бар булай. Окомар Капсагай тога бит. Демократичный бит. Ким бу бастыгы тарихы коттор ден. Өйдөнөр, он демократичный ден өйдөнөр. Сүрдөгөн чөбүлөн бар биттер, онуттан бу ким ол кенеттен Вячеслав Анатольевич атол Россияга тарихы ден. Каябыта үлени камнагы пыта то реестрге бар бияга Капсагай Россия тагымгар ол кынан баран федерация тарихыгер российский
федерация таригер карата сүрбалта регионга федерация бар булакта. Эти пока ол кылы турар. Ол кылыннаганатын инники. Очага билген балан эти андыйны кайбыттар холбара арзратин лар кыхтар вакыт. Пока хога. Тойтер буллаган Россия федерацияты гар Российская федерация капсайга хог. Күлдәге улхан үле. Отати үлетиге хаҗи үлене камсата хаҗаллар, оны мен ана бар нигетен химбирди терилега. Билбалта регионутан оңроктар уллай. Регистрациялына каян онутан на места хайнарын киномардактарына жигинен эти териллер буллай. Эти терилне даганы Россия мастердары бар булуктарын сеп, международниктары бар булуктарын сеп. Андай дут уже официальный булар. Беги официальный буллаганы киндер ме ол андайдын колобара мастер билген колобара иките кайдактар деди. Билген үстө кайдактан берелер. Үстө кайдактар заслуженный бололар. Ол куды капсайга ме заслуженный мастер спорта России. Мас рестлинга табылды бута же. Капсайга ме табылды сеп. Вот олим буллаганы те үлете камсаныта табара турар. Онтон да бу бислан нестереп онтон каян беги тон андайдыга териддах битне Россия герме интерьергехтер онотон сайды регионнарга бары ден кине бу Всемирный федерация тарибите. Онотон Киргизия тиен арибиттер, онотон бу бастыгатын андайды чемпионатын Киргизияга ытаннар бу олактар бутан ды бастыга андайды чемпиондор болар капсайга. Отон муктар эмекелен кыттан көрөн барына сүлдөгөн эңсеңердилер. Билген Индияга уже бәләре федерация тариннилер Индия капсагай федерациятын. Оннар бу жанрелдер аны бәбәләстер интригаларнар. Николаевич, билген беги кылгас токто булга барабыт. 4 минуттан көсөк бит, онда та халгы кәсибитин истәрин көрәрен. Өсөтөгөл үтө күнүнөн күндө көрөчүлөр, күндө истәчилер, эге агасы фирга Time Out спортивна бирини көрөстөлөр од. Бүгүн беги студия бутыгар спорт министры Леонид Николаевич Передунов ылжыттыр. Же, мас рестлинг капсаты битти. Эхил капсагай. Капсагай. Капсагай кесилер. Ата капсагай бут бу себене технада бияка Азия олор бар, ото автономуктар эме жартналар, онда кытталар жере технада. Быйылга Азия олор төкөддү автономуктар жагай тусталдар ди. Аны тагынан беги чемпионат мира бар болду. Аны тагынан билген каченюктар ойнулар ден ытылдар. Ол нотто беги мастер дэйбит уже бар. Аны тагынан капсагай бу Илдар Каммыт Хатортагата Киргизия барарта ти Игорь Кочевников Көсөмуктар ойнуларын родоначальниктары киргизтер болалар, аны текендер диктүйдүлөр. Билбалталлакка ме болар, Киргизия болар, как раз онна улла таби капсагай келдеринде мит тигилдер бипи, онотон көрөкпүт, онотон токка комиссияга, коллегия көрөмөттүн бу харак битиптир. Мына жетти түгөрүлө бара турар, Азия, колора дети Азияга бар, качениктер, көсөмүктөр ойнуларга бар болонса, анда ду чемпионата бар болар, онотон Россия чемпионаты интернетинен капсагай сүрдө көскө айдыга ден ханыбын. Онотон болганатон капсагай тохогус. Каз биди дойдуга, каз биди нарокка тустулактар бәләрен кендере олим булганда бей жоммот оттон харды хампаттары болу яны. Сайдан килен бардагына. Ол марандыр көрүнөр бар. Марандыр көрүнөр тусту буллай. Ол да болдар табиги олар бут анда да чемпионы болдактардан никтери кайдакта хөддө жүй болот. Төнөн аркандай келер да жана юрүлөк бат. Конкуренция болгон болгон сөйдө. Вот. Да Антон Мастер дейтер кири харына чагына. Жере быйыл Кыргызстанга болду, Киргизия болду ди. Аны чемпионаты болуп түмүктөрүн кайдаканалыгыны. Ата быйыл эме Киргизияга мастер дейтин чемпионаты болду. Киргизтер бәләре бу көрүнгө бир эме андай дүрдүгө үрдүнөн күчтө команданын агылалар тойтер кенерге ме бу таяктар тыштен эме национальный көрүнгөктөр. Та көрүнгөктөр болгон эме уркаттан бар бит кенерге. Ата бак жүркөмкө бар бит таяктар тыштен. Олтотон бросойду таяктар дыстен була бия калыйт. Таяктан бия каме таяк палка дем була ди. Ол онну көрүңнөр балдар бит омнулан калыптыр бит. Муну билем бу маса рестлинг кирбитинен алтандар кендер ону туран сөргүтеннер олуш күскө ылсандар лелейдилер. Анан булганатан сакалар бут бир команда бут бир самый конкуренттер тегилгистер болду. Бары билагат мана сакайрер бул төреме оннугете билген доннук болду Киргизия уже анда ду чемпиондан надактыр. Одан болгана Киргизтер бу бәлерер ланнар теридилер дене текин бар.
Онуттан өссө да күскө сайыннары битилер. Бу көрүңү онуттан каяндаганы биги бу көрүңү тон боло бастың булактак бетен биги кателлер. Onlar биги жетер булар. Ол да оларда биги мастарды терени битин бери яктак бет биги каттан элбек уркатта келбет немалар элбек буллайды. Онуттан Монголия Эхил үтер болар. сайдан эрер алык күскө билерге күдү биги келен үйрөнмөт эрден аванчык ден бар кенен чөпчүгө тотустууга келен эрчилибите сакалы билер им болон даган сакайрын таптыр оны сөбилир оны билген кине бу Монголия тиен бу мастер дегеден сайыннаран Бет мен сыспап булап бетиме кыттан бизнес бите манна келе үс болбута анды дуга келен мастер дегедер көһөн кыттыбыта оны үс болла жибыта оны билген кергенин кытта бу мастер дегеден Монголия олус күскө сайындар айдылар. Элбек кырык тилери италлар, оны бу хотарта атаман анды дүйнөне келендер манна Монголия командата келендер манна чилибиттер оны каятлар. Агатулары кай биттерди ди. Котаварсты көстүгө. Кайын булар. Олен эхил анды ду чемпионаты тохолар ди Монголия. Эхил оны заявка береннер бу анды дутагы федерация баһаратынан Монголияга анды ду чемпионаты. Окуду оңосталдары булар, Гархан булар булар. Кинер отосылдары соруктара пока анды оголорго анды ду чемпионы бар булла, сүддөгөн үрдүлөр, оголорго бу оңорон барандар. Онотон лохан жоңго бу анды ду чемпионун орохтак бутен сылдары соруктар аны тур. Николаевич, биремет тух булла. Гым хогос улем буллан эхил же эми улхан курактыйлар булалар. Манчаран юлары булалар. Эре аны Россия чемпионаты булар. Же ханнык көрүнгө буларын кепсәле. Манчаран ютугартан биги белеммет сүддөгө шөдүк барын хер тутулар бу теме боло тураллар. Татталууга бүгүнкү күндө каттан эме күчтө оленен ора хажар. Анан буллаган аттан стадионда тутулла хажар. Каса бик тутулуктагай. Билген стадион тутулла битенер оны многофункциональный спортивный улахан зал те баргонго тутулуу курдук тутулла. Улахан ди. Улахан онотон бу черкекке модульный спортивный зал тутулла турар, онотон спортивный площадкалар тутулуктактар. Вот ол нытык такпыт, онотон бу таттылуугар сүддөгө жойдүк таамгы такпыт тенер. Күн хасын бегеттен бу ме таттага тиемит Илдархан кыттыла кор комитет оңоруктакбыт. Хасын аскула халлар ол чечинен тиер глава онун тиемит мунья оңоромут эми кекке вопростарда бу харсам мотилебит кайсатна баран хеп була. Вот онтон өссө бир улахан теремит хил бу мин Москвага баражамын. Онтон маннагы Чепчик атлетика федерация инициативатынан Москва тиемен легкая атлетика федерациятын кытта көрсөммүн. Бу сахабыт черигер тугу беринден каябыт легкая атлетиканы чемпионатын онна 100 километрге. Бир көрүнгө. Бир көрүнгө 100 километрге, бир көрүнгө оны танкенлер өйдө өйөтлөр. Онотомантан Асен Сергеевичтен эме биги добрул буппут, кенеме өйөбүтө. Онан булдана хил биги тон бу предварительно атыржага егер турар татта инонютун кенеттен атыржага ин балаган ин сагланыты биги бу Россия чемпионатын 100 километрге гитабыт. Корапытыр итекбит, онотон кас жылга дедин. Атыржага ин битегер или балаган ин бастыгыларын чыгып. Тон эди көрөкбүт чыгаларын биге төсөлөлө хэмит тоташнай дикбит. Онотон билерге көдү бейса кабы 100 километрге жүрөр спортсмендер бит сүддөгө чүгөйдер. Россияга тон иши кириллер, онотон Надежда бут бастыгы. Онон дойдутугар биге така ыктак битен сол сорук турар. Онотон эннигитен марафону ылыкпытын багырат. Эннике кекелларга. Олин те бастыгы колону булуга, онотон те көрөктөгүн үчөйдүк таамнакты ыктакпытын багыр федерация легкая атлетика биге келен олонугу да беринсеп. Биге быйыл Алена Татаринова бар ди, 2 месте болду Россия марафонга. Онон эхил улакатын кыйын киси хап. Ондук байлай кыйын бету каятылы бут. Өссөбүланы ким бар ди? Изабелла Борисова ме бастабыда ди, 100 километрге. Албектер онотон олоттарга да баллар 5 егер баллар Россияга 5 егер баллар олен беге тон дойдуларга чөйдүк сүрөктөр. Ол онра согуру тиен бехис болба манна үчү егер так керектер. Онотон кыйык так бу пласыл сорук. Онотон ортага төсө
Бейеқа банна оқсаға ытыга оқса сайдыгы талтон сылы болбута. Кекке тәрәһиннәр болулар, бейге республика чемпионатын иттибит. Онны бу оқса ытыгыр федерация президенты келемарда Владимир Ишеев. Билерге көтү бейвон төсөллакка банна Россия чемпионатын иппит кыгыны. Үрдәг жөйдүк таңнакты гытамыт Ишеев эме бөрү көтөкелле. Онуттан бейге илдархамытан Айсен Сергеев гытты көрсөм баран бейге төтө жүрбелталлакка кетенче жүрбелталлакка бу аны оқсага сайынгы чемпионат Россияны көрсөттү. Анан буллаганы хүрбел 6 жылга бейгеттен адаптивный спартакиаданы тактакпыт билүүгө, оны тагынан өчө бир лаган токподол оқсага Россия чемпионатын тактакпыт деп көрсөтүп бар. Сүрдө албак кежертнер болду. Оқсанын да 2 жылдан крадыктын нада болду. Блинжертна халатакатна Россия кире катышапы. Ондук байлай. Оны то бияка Кристина Тимофеева Олимпиада тиен турарди. Ол онтон кынат аннаннар Олимпиадага ме бырыктырсаппы. Олата сылай Россия чемпионатын оңорон ебитти. Арас көрүңнөргө. Арас көрүңнөргө оңорон ектакпыт. Отто бияка сайдыгытыгар, оны то көрүңнөр сайдаларга улган төй болор булай. Сөп аны булнаны тугу айталар. Бир хамай холобра Джон Саңаретін ылар көрүңүнөн аспорда болар. Де оны Манчарон юлары программада кирбите. Кирбите, оны те аспордун сайдыгын кайда коргоны. Ото бу Манчарон ютугар билген каддак барынан калдырдыбыт балыгыннан төлбөк эти федерациялар интероссулардан ол кыдан баран бигеттен көрүбүтүнөн ата спордугар бу сакайрер төрөбүттөрү оны сакайрын аттарын жүрүтүн сайынар ихнын барат. Онун Манчарон ютугар индигетин андыктары келдерер болукпут. Антон атын кели аттар буллагана токка арас коммерческий көрөктөйлөр да барлар, куба головы да бар, ол көрөктөйлөргө кеттектер болла. Уяктарга да дигенен буллагана олонка хыгар, онуттан бу Манчарон ютугар саха аттара жүрөктөктөр, эбетер хакайрер төрөбүт аттар жүрөктөр. Жона буллагана беги бу саха аттарын сайынарыга үле барыктак. Монголияда монгол аттары хүрелдер деп беги мендик. Аны билинге турган ат саха ата агаяк дилдер жүрөр. Миниллер ата мегай. Антонук көстөк бүтнөр элби боллагы. Улените этүтүгөр беги көрүбүт онук. Онуттан өсө бир көрүңө сайынарык бутун багырабыт. Бу токка олонкыгар показательный көдөрбүттөр ат үдүттен огунан аты. Бу билген алга кирия. Онда же показательный көдөрдүбүт, онуттан билген федерация гентерилден хагалан эрелер. Ондан булланы беги тооксагы чөйбүт, акка чөйбүт. Аны тиги иккини колбан, онуттан булыр-булыргаттан беги жаммат анны коттан. Оттан күрөктен бултан алтан онуттан келдектер. Олен беги эни сөргүтү өкпүн да багарабыт. Онуттан бу көз омуктар онюларга эме ол күрөктеги бар. Онан бейга ол даже международный. Видео келбите диде бир саха тренера аткалорон баран табарат диде Аллах. Ата ки табар, аны билеме токтакмы, мишеннак кылды. Аны табанган биле очколорун аган. Вот хакаларга хин хептак көрүң. Бей бу көз омуктар кенере бара жамут көрбөп сүрдө зирелишне. Онуттан ки сөбүлүр көрүңө. Олу сүчүгө бит. Бейно бейми сайынырыктак бутун оны Бине хана бар албак ежерте дей. Аны буланы эхил всероссийский туох булуктак батта Олимпиада. Бу спортна физическая культура тугунан. Оно Ата Министерство просвещения быхарытынан бихека сахабытчетигер бу Олимпиада оңоллар болла. Канык табли математикага, биология болбатак. Именно физкультура, физическая культура, спорт ден Олимпиаданы бихеге сахайригер болду. Бу Үйрәгәди министерствотын чәрчетнән барар. Кендер өтеме өлеләһеннәр бу Олимпиаданы улыбыт. Бу Олимпиаданан бу мусус апрель ыйгаттан мана сакабы сиргеттериен беги өрәнәчләр бит олны кыттаннардан бу Всероссийский Олимпиада кыттылактары булыктарын сеп кайлактары булыктарын сеп. Ол тәрәһеннән тә биме шүлдәгә шөйдик логан тагыннакты гыдык битеннәренә бит. Бирге Үйрәгәди министерствоның. Сөп онна бир тугы итәрен дип битерәп, холобра итин нәһә шөй күрәктегеләр баллар. Федерация кубоктары дигәндә холобра мастerdыга, водна капсагайга дигән бир-бире мә булган халалар. Bir künge. Öyle hemlana canlar onda karalar banda karalar bardan kottaran biherler. Ona iti ini beredek dikkat ete duyjen. İkken daha şu ana inti toxtaq paydak itılırlar. Kire görüyorum bagara. Enite hanavatın beyagata nasyonalne körünler bilen sayınlar kin var. Onu federatsiyaları götürülenlerin diktoran kalbı, onu turan kalbı ti. Onu te benim körüm barım harazo te direktörge genaya tülüşke bitim.
тинник каябы мен эме көрөр гына маха көрөр гына капсай көрөр гына ана би атаммадан iki телефону бар үч телефонун эсе ол буйгар атын көрүңнөр би болсорлор улин ти Джон Хевилер оннотон бу сайдыла көрүнө бити билге романятын токпу деп бити поручение бербидим анан булан эйингеттен этине кайыктары Нахачуй. көннөрөктөрү оннотон мен санабар жаңы серге көрөлдөргө донной болу деген. Онна элбак кету уйтерте Тарскай чемпионата нар ханга жыл кенеттен болар эте быйыл хил булла 2025 жылга канна кахан болар. Эйил беги это сунтар улугар сунтарга айтабыт бу олоньо иге болар олоньо ортодугар тогойтер буллагана бут 90 етер буллак буна билеген Иван Яригин турниры сагырыян калды. Бир неделе бу 90 деке агырыян берди. Олен буллагана этиккердигер белемден иге мехедиден олонього турурымыт билеген сунтар улугар бу Николай Николаевич Тарский атынан кырктыйны онны дактакпыт. Сөп бириме бит олок бүтән келе кылгастык сахарин олоктактыргар багана. Ото бу сыл сүддәк тилек булды, кыйлак булды, onun улган тәрәһендер булдылар, onun бин бастан торын баргытыр мактанабыз, сахабыз черигер онотон келер сылга бары ме тилек, кыйлак, катулак булукарын онотон чөллолого тутамыт, оглар бүтүн эдер чаттар бүтүн септәктик итем методын сахабыз черин атырды каранҗының рауын. На шугай барга мактал ыңыры бүтүн ундан келбеккер, саната бен бүгүн биге студия битегер спорт министры Леонид Николаевич Спиридонов ылжыттата. Де бу 2-нче хүрбөткөт сылга биге хашча пераксын бу тайм-аут берини ыттыбыт. Бүгүн бу түмүктүр эпирбит. Онан бигенегитте болбут истәчләргә, көрәчләргә биге үсүрәктән мактанабыт. Эхил эме хашча пераксын бу биремәгә манны курдук эме интерьеһенә ылжыттыры хашча пераксын ыңгыра турукпут. Чөлдөрөй болун баргытын келенер саңа жылынан Саңа жылынан, ага, көсө хадери.